kuri wa 12 Gashyantare 2025 nibwo umuntu utaramenyekana yaje agati igisasu cyo mu bwoko bwa grenade mu kabari nk'uko inzego z'ubuyobozi zibivuga. Umushinjacyaha François Touré de Course yabwiye itangazamakuru ko umuntu yaje agatera grenade mu bigaragara ntacyo avuze maze akahita yiruka akagenda. Yavuze ko nubwo iperereza ritarabasha kumenya uwabikoze ariko bizere ko atari igitero cy'iterabwoba. Yagize ati nta cyatuma dutekereza ko hari aho bihuriye n'iterabwoba, ahubwo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ubugizi bwa nabi. Meya w'umujyi wa Grenoble Eric Piolle abinyujije kuri X yavuze ko hagikorwa iperereza ngo amenye niba hari aho bihuriye n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge kuko hari abantu bavuga ko wateye icyo gisasu yari afite imbunda. Vice Mayor wa Grenoble Chloé Panter yabwiye itangazamakuru ko akabari katewemo icyo gisasu hari akabari gasanzwe gahoramo abaturage bo muri ako gace akenshi baje kureba umupira w'amaguru. France 24 yanditse ko abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'ubuzima w'Ubufaransa Yannick Nouder bafite gahunda yo gusura abakomerekeye muri icyo gitero. Iki ni igitero kidasanzwe cyagabwe mu Bufaransa nyine nk'uko nahoze mbigarukaho. Igitero ubuyobozi buri kwirinda kugira buhuriza n'iterabwoba kuko mu bihe bitambutse ibitero by'iterabwoba byasaga nk'aho byagabanutse, ariko mu minsi ishize hari igitero kijya kuba nk'iki cyagabwe mu Budage ubwo umugabo umwe yatwaraga imodoka ku muvuduko munini ikagonga benshi. Iki ni igitero gikaze cyakomerekeyemo abantu 12, umwe akaba yakomeretse bihambaye. Ku rundi ruhande abagizi ba nabi baravugwaho kwica umugabo wakoze mu nzego z'umutekano mu karere ka Muhanga. Rukwirangoga Tarsise w'imyaka 50 y'amavuko birekekwa ko yatewe icyuma bikamuviramo urupfu, kugeza ubu bikaba bikiri mu iperereza nk'uko ubuyobozi bivuga. Rukwirangoga Tarsise yaratewe mu mudugudu wa Nyarucyama akagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye. Amakuru avuga ko mbere yafashwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu bakamutera icyuma mu rubavu no mu mutwe bakamusiga ari intere. Ayo makuru avuga ko Rukwirangoga yafashwe n'abo bagizi ba nabi mu cyumweru gishize ku isaha ya 2 z'umugoroba avuye gukatisha itike yo kujya mu kazi, bamutera icyuma mu bice bitandukanye by'umubiri we bahita biruka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko abahatuye babwiye ko bahasanze umuntu umeze nabi bihutira kugerayo. Gitifu yavuze ko babanje gukeka ko yatsikiye maze akavunika. Nshimiyimana avuga ko nyuma aribwo bamenye ibyabaye, nyuma y'uko abaganga bamucije mu cyuma bagasanga urutirigongo rwe rwavunitse bigakekwa ko yakubiswe icyuma. Gitifu avuga ko amakuru y'urupfu rwa Rukwirangoga Tarsise akiri mu iperereza ko inzego zibishinzwe harizo zishobora kwemeza intandaro y'urupfu rwe niba rwaraturutse ku bagizi ba nabi. Umurambo wa nyakwigendera ubu uri mu buruhukiro bwa Sashika. Nyakwigendera bikaba byari biteganyijwe ko ashyingurwa kuri wa 13 Gashyantare 2025 i Kanombe. Rukwirangoga Tarsise biravugwa ko yigeze gukora mu nzego z'umutekano imyaka myinshi akaba asize umugore n'abana be. Ku rundi ruhande mu gihe umwuka ukomeje kutamera neza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bitewe n'ibirego leta ya Kongo ishinja u Rwanda by'uko ari rwo rugira uruhare mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu, n'ubwo u Rwanda rutamye kuvuga ko nta shingiro rifite. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na Jeune Afrique, Perezida Kagame yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirego by'uko u Rwanda rufashe umutwe wa 23 n'ibijyanye n'abazana ibikangisho ku Rwanda ko rushobora gufatirwa ibihano, ndetse no kuri Perezida Felix Tshisekedi. Kimwe mu bibazo byasakaye ku mbuga nkoranyambaga yabajijwe n'umunyamakuru wa Jeune Afrique kiragira kiti ibihugu by'Ububiligi, Ubwongereza n'Ubudage byavuze ku guhagarika inkunga bigenera u Rwanda ndetse banatangaza ko bashobora gushyiraho ibihano. Nk'abasubiza iki? Umukuru w'igihugu yasubije ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo, nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye. Barumva ko bantera ubwoba? Byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibangamira umutekano no gufatirwa ibihano nafata intwaro nkahangana n'ibigamije kungirira nabi ntitaye ku bihano. Twanyuze mu bihe bigoye nko mu gihe cya 1994, ibyo bihe byaradukomereye. Icyo nababwira rero kiroroshye, ni ya nkuru y'umugore nababwiye mu ijambo ryanjye mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku inshuro ya 30 muri 2024. Mbere yo kumwica abicanyi bamusabye guhitamo urupfu yifuza, igisubizo cye yabaciriye mu maso. Icyo gisubizo nicyo cyatumye General Mhoskene Rugaba agaragaza akashyigikiye byavuzwe na Perezida Kagame ku bijyanye no gufatirwa ibihano by'ubukungu. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Mhoskene Rugaba yagaragaje ko ashyigikiye Perezida Paul Kagame watangaje ko yakwemera gufatirwa ibihano aho kwemera ko umutekano w'u Rwanda uhungabana. Umukuru w'igihugu yasobanuriye Jeune Afrique binyuze mu munyamakuru wayo François Souda ko mu burasirazuba bwa Kongo hakorera umutwe w'abajenosideri wa FDLR ukorana n'ingabo za Kongo kandi gifite umugambi wo gutera u Rwanda. Yibukije ko muri 2019 FDLR yagabye igitero ku karere ka Musanze yica abaturage 14
yongera kuhatera n'ubundi muri Werurwe, Gicurasi na Kamena 2022 ikoresheje imbunda ziremereye yatijwe n'ingabo za Kongo. FDLR yagabye ibi bitero hashize imyaka 3 Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko itabaho ikabiba mu myumvire gusa. Nyuma rero yo kugaragaza ko adafitiye ubwoba ibihano ahubwo ikimuraje inshinga umutekano w'igihugu, nibwo nyuma mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu ijoro ryo kwa 12 Gashyantare 2025, General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko igisubizo cya Perezida Kagame ku bihugu bimutera ubwoba kirimo ubuhanga. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, akaba n'umujyanama we mu bikorwa byihariye bya gisirikare, yagize ati iki nicyo cyitwa ubuhanga. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa Gashyantare bahuriye Dar es Salaam muri Tanzania, banzura ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo n'icya Kongo n'u Rwanda kigomba gukemurwa mu biganiro bya politiki. Arikepiskopi Gatolika wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo itariki ya 9 Gashyantare yatangarije abakristo ko igikenewe kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke atari ibihano ahubwo ari ibiganiro bigamije amahoro arambye. Ku rundi ruhande, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ku gahunda yo gushyikiriza imiryango abasirikare 14 bapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo yahindutse bitewe n'uko perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa hari bwitaba inteko ishinga amategeko agasobanura icyajyanye izo ngabo muri iyo ntambara. Ubwo yitabaga inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo iri kumusaba gutanga ibisobanuro ku zindi ngabo Cyril Ramaphosa aheruka kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho izigera kuri 14 zihapfiriye. Perezida wa komisiyo ishinzwe ingabo mu nteko y'igihugu Malusi Jigaba yatangarije SABC News ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo ku itegeko risaba umukuru w'igihugu kumenyesha abadepite ko agiye kohereza ingabo mu mahanga habura iminsi 7 kugira ngo ashyire mu bikorwa iki cyemezo. Jigaba yasobanuye ko komisiyo imaze kubimenyeshwa nayo igeza ku nteko rusange iki cyemezo kugira ngo nayo gishyigikire cyangwa se cyane. Gusa ngo ibyo Perezida Ramaphosa ntabyo yakoze. Yagize ati icyo twakoze ni ukwandikira ibiro bya Perezida dusaba ko biduha ubusobanuro ku bintu bibiri. Icya mbere ni iki kibazo kuko icyo dushaka ni ugushimangira ko bagomba kubitumenyesha mbere y'iminsi 7 y'akazi. Uyu mudepite yasobanuye ko icya kabiri inteko ikeneye ibisobanuro hari inyito ubutumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo bwahawe kuko biswe ubwo kurwanya inyeshyamba hagamijwe kubungabunga amahoro, kandi ngo iyi nyito irimo urujijo. Jigaba yagaragaje ko n'ubushize Perezida Ramaphosa yirengagije kunyura mu nzira yagenwe ubwo yafataga icyemezo cyo kongera ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo kuko yabimenyesheje iyi komisiyo nyuma y'iminsi 8 zigeze. Uyu mudepite atanze aya makuru mu gihe bivugwa ko Perezida Ramaphosa yohereje Lubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bari hagati ya 700 na 800 kuva ku itariki 30 Mutarama kugeza ku ya 7 Gashyantare 2025. Bivugwa kandi ko ku itariki ya 5 Gashyantare Ramaphosa yohereje Bujumbura mu Burundi indege 2 zuzuye abasirikare, aho byateganyijwe ko bagomba gukomeza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo. Afurika y'Epfo isanzwe ifite abasirikare babarirwa mu bihumbi mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bakaba bari mu kigo cya gisirikare mu mujyi wa Goma aho bacungirwa umutekano na M23. None kw'intambara ku ruhande rwa diplomasi ndetse n'urw'amasasu nta cyizere cy'uko izahagarara, ubu bizarangira bite? Ubitekerezaho iki? Duha igitekerezo muri comment. Njye nitwe Eric Rukundo Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahwema kugutegurira. Naho ubutaha.